Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwowa searching ebusuafo Kumchacha na okeme no okeme ma adanya NDC fumpenifo no ofre obi a omo emfa ever since tumi ye beka omo ensa no nti okeme yentie ensem Kumchacha de to dwane ensa so mbra ampofo no metumi aboni pa be 6-7 bia ofre wonwa hu call kora na waye busy said den kora edu ba bi obe testo ana obe fro but dodo na onkuta position ni bebre nso o wa since ya ye to aba ye di afio e ko nanim you to no be from one mo nfa message nso a on reply no eti no empanifo ni bebre wo ho a on hwe ni yie e wo NDC aban mu most of mpanifo no wonyinya positions ni bebre no bebre nhwe ni yie because ama boys no bebre kasa yes sebe ye yit uti na wan kasa ho a wan kasa uti wan thank you ye you are born eti abufu wo kuro mu no osofu Kumchacha no kura pa na meka kesi ni ade no because eto da bia obi timi fra me nia fasa je na okuku adman ebusuafo ye na yate ensem Kumchacha de atodwa na Kumchacha na office den na o feel say ugu na nado nanim ase de wanya favor e wa NDC fo nanim Sam George na okasa che Sam George ase osuwiase makasa oso na wa ye pete na wasa so sisi wanya skin ti wasa so ye pete aka ho na che o mbuhwe a o catch yen say ye koyesim card registration stubborn academy ye koyesim card registration na wo Sam George mekwa register mesim e wo pension anka mo bedi so 100 years in pa metwe mo fia bema nye correct ana mo fi se mo kwa na mo ye nipa camp politics mo ya mo chese ene you see chese mo hu de mo ka NDC fu na kasa mo eni yedin when it comes to propaganda how it comes to communication mo eni yedin ti na mo timi de tatahwe efem Malik Basintali ne mema asakwa obepo ena no kwa ye say please nsemu no so okeka what the youth asha wonsa or my youth egumi nya adwuma nya esu so akeka kwasasem still you are attacking NPP as if say mo sanso aye campaign mahama ne ministers no minim say no mo ye useless say ena no mo di kwasasem o opposition sa no so Malik Basintani na Samejemfi they were talking Malik Basintani kwad minim say nka by this time nka Ghana youth bi anya adwuma yo na minim so wa dwen e wo nyansa kesi bi da ne tire ma odi ba be create njuma even though without the support of the government too na minim say Malik Basintali ba be ka chere say we bie apps 3 or 4 into in the Ghana how to make the app ye adwuma na your mind Ghana or na mo Ghana na mo 100 years ago mo betime at nefia I employ nkofo on internet na so scammers Ghana from peneful scammers Kumchacha NDC fo mpanifo no mo hu left from mo right wo hu membu no so agi wonsem ntizizie no fro bi na so mfa mo ahya yehye also wo do ska akwakoto men's gold esehe ena na nado egu men's gold ntino se wunya na nado kwan ka betwa ijade atoni mu na nado so ma se fa wo ska akwato men's gold ena wo ye campaign de NDC fo wo ye campaign de NDC fo no mo asaka MPP a pe be tina wo na mo amoso ye fra aban na wonfa ye fra aban na wonfa aban ne nkasa ye hu na say na moti radio na mo su na mo jimi na because you think say mo campaign ma NDC ntino wa ba no mo fa Ghana schema mo nye nka na ya kan ye mo ameboa ana ya ndre na egu aman ne mo se o sika no mo na mo we kwaje kakra no so what ni na bo no de kwato electricity company ho se mo nje na mo reduce your friend say tariff na mo de atoto electricity so na youth ni ntimi ntona ene enye o ene enye ye mo first kan ma mo na mo nkwana mo ndi mo na mo enu so say Ghana no yakopon ebo man Ghana no o de hye mo nkwa mo nsenti saa na mo di ko say yakopon abo man na o de man na ama ye nyina say mo natural resources na ye mfa no politicians dey what's asem na yakopon kan no mo nti you is asem na yakopon kan no kwa ye nsem hu yakopon kan na say
timber na bauxite na gold na ade na yakopon de maaye no yakopon no asase na ye won dia e wa abro man Ghana bibia ye dia nipa he se nka sa natural resources no mo ton na mo de support yo mo no mo asikafo na mo ba mo sanso di edi sidan akase etobu abrochiri ede ma moye na mo mba na yakopon so tishiro won no hwe mo kwa na ka politicians they say ka bad stuff ke politicians fa umanya stroke no mo did them because adwon bone e wo mu tirim titiri pa na NDC fo mpanifo mo be disk ani be yen kan se ma mu di bio obi edidi na adwuma ho na obi edidi na adwuma ho no na ye se mo aba power e na mo didi e na hwe kokofo no hwe mo ani mobomobo mo di sisi kokko ase esu mi ken obi kura do de be tadua na di hwe ukonkurase a obi tumi poto ebo bancha pesi na ode bobo engum na odi oniska kokko ni so na eye na ni da so no mahamati ni fie ho e na wayi na ni so opani a wata e na ne ba na wo fe no se Shadrach was a sheriff was one or this kind of name no de e fresh boxes no mo en fambra ga no on famable boxing na kokko afusu e na ne bra Ibrahim Mahama so no enda na okotọ private jet just mo de Mahama na just all don dringa na fo me bwa obi asori akwa adwuma na pa wi anyumbiri no se 2000 Ghana cedis was ahina mo de mo no so mu ntwa mo ka ana mo ankasa hwede Sam George waye hwede Sam Demfi na ni ma hwie se rice water ni hwede Sam Demfi aye na se ne 1 week nyema wo se Sam Demfi chenya Sam ketwa ana mo nkwa mu discan me bwa mundi wa mundi se Ghana mundi a mfa nti Kumchacha won fa wo call up ba bitinu na nya wo nkwa na wo ye citizen ye yina ye your mind ba ye se ye nya Ghana so mfa so this all from na se enti na nka pese nka woku yesasansi na na dodan kwakufa na ko ma wotuku nka betumi a shoot ne dia and wedi nkwasasem because NDC for one kase wo one left from mom right and no mabet attend to tip a bit na why opambo kro campaign opambo kra ne yonkopa na yesasansi John Dramani Mahama kra no onko wo dia di na wo na yesika na mayuya ediagu amon pass no John Mahama has a message for them. He's coming with Operation Recover All the Loot. Choboy. And you know one of the people who will lead Operation Recover All the Loot? Give it up to the Basin Talibor. Basin Talibor. The Basin Talibor. Boy. Choboy. The Basin Talibor. Yes, Baako de free omo ya de be ya hospitals ya de be sisuku adan ya de be ya kwan papa ya de be ya nsuo nwadwuma ya de be ya women's development bank ya de be ya nsanu dwuma ya de be ya 24-hour economy. So don't give up. It's love with 2 days. Change is coming. Victory is coming. John Mahama is coming. Oh boy. And these food soldiers. So on Tony Chacha no me say NDC no e penfo no mu NDC no e no mu hu nya hi o say nkra na omu sisi na from 18 to 32 years for no omu NDC full soldiers no omu na ginya asa bon kra pogu so am gene wa menti ase on akra keto gina simple to twa montro basentale ahye bede mane se ko ayi kodian specter aye ne ko aka boni timu se kosu chibom ema samija bisu so na funu se kabinde na funu twa montro ye ba ye ba chi mo ndi sika ahye mpa ase omu ba ye mo ba ya na good boy samija fisika fa won sase 240 fa won sase kronfo pasentale kro no ma ye adwuma nyina ase wuntua omu ka akatua so nya papa bia 3.5 wa yi 3.5 na wutua enso wuntua kronfo wemu ne twa ntro de kyerem gi tumi omu horo NPP poto de kyere Ghana ti bonko so yutu na omu Ghana no amogi omu diye wemu no 2024 ye be campaign sambi serum kan anya bia Operation Recover All Loot why no matima che no omu nkofu kuo no a omu tiye so omu di be chichen nkofo ma di Ghana sika no NPP don why ya che no NPP mebusa wo eho na obomu se wo akoto abade ma ndisi no wo ye youth na wo gina ndisi na cha otumu se we no akakakra because omu ntimi nche NPP ni bia dada mi se NPP on fa Ghana sika onwia Ghana sika
Why no mathematics? What the woman nipa ba akum yenu sending omo ye aban mu nipa. Say NDC achi omu why no mathematics no omu timi chebi. Into your youth now this party atrofo we tia we no kakakra de bia maka to sa kakakra. Basentale why ye ko timi nti omu ka o. Why ye 3.5 at the 4.5 near the idea uchu omu ka. On timi nti aka. A confo benefit crank in Kitty. Miss Politics, Ghana politics, and Crana as they say, Omuro Mo Many Dibron. Umi are comfort champion for no mono. First, near same penny for no, Omo 60 years and a bear for no, Omo Ghana. But then small boys, small boys way, Sammy Jamfini Basentale, Wemono, Omi are comfort champion for no Mudi anymore. Because Wemono, a fan of Bobra, a fan of Obawari, a Pema, into a Pesicaguni, and a Maho. But I would mind no money positioner with this 70 years. Ordinary ba di dibre kuma o di dibre kuma sa ankwase afo we mienu nkura nkura we mu a omu no omu lodu Ghana sika ntu o yutu a oso saki wa adwene na hu se NDC no ya trosam no mu ni John Dramani Mahama be twa troye e kire ye wo ya yutu to onya adwuma nya enso na Ibrahim Mahama e ba wa be to jet mi wa ne bra e na te so obi be ka se Ibrahim Mahama no wo sika na de ba ga bi o che da ko e na koto ya and come back and was on Kevin a ben of Fonse Bubun Tesuton, could to be in Quasasam. A Santipedia to a cocoto private jet, and Kakan back and wasam. But meanwhile, Quack John Mamma knew me into Musru, some Magan wasam, Ghana journalists, a crown 4, net 2 city, 10 city, 100 cities, a show between Timutim, kind of grand fancy politicians, said John Dramani Mahama, or your trough war, or your kill net at mine Ghana for Akupian Abisia Council. More kind of more Ghana journalists, more kind of than this party say, oh my dear Bakuba, why Yadia Boy Ghana, a whole Ghana Nina, near Namu journalists, more or my rebellia, a Jamaso, a Begus. So ejinamoso mo kan kran kiresa akromfo kiwnet aban we ya omu ni brabo mu ni adwena idibu oman omu ba so na 2 weeks ye red ranking ye huza Ghana omu madwi mo mrepa Ghana ye toso 3 NDC ba ya na sa ranking be wi ase na huza omu madwi mo hano e fa dodo na wo NDC